Novi loloto megado benami le gbepen keke hame eye mo kwese be apeto ga fomio kata de agbagbo odome eye onye nu nyere na nye kuro be mi agaba anotu de gapopo yame nu kata mi le duro gapopo yame do mi le duro gapopo yame na mi akho muse yi mi akho muse cho ma ogbo abe ma ovio ine eyata no vinyo mi amesio fenya melona mi amesio fenya maulona mi yebe mau blona mi le fenya me be alegbegbe maulo hihiame e ucho yento petenuvi de kama kenye yanto bena wava e uvaha le lolo kasiko do lamita e ucho fe agbedo anyide nyekluta eyata novinyo mi ame si o fe nyame lona si me lona mi ame si o do ajijonam ela mi sena mo fe nya esie yi ame si o do ajijonam yi mi nye ela be mi kare mau keji me karo mi kare e mi khomo keji me khose e o chonde eta abe gbeta kola be ya chonya to jinye na mi ne me la pedam ne mi ademoto le siede gbe siegbe hele gbe dobra le mi tabe unse ke choma ogwa na nye to manyinu na mi ademoto le siede abale se kemito no na ekaji hesena agbenya ya ogbe siegbe la ne mawu fe yagira ne gbagbale pe du kochi kede le Yesu Christopher Nkwaji novio mabeji jonam mienye nye ji nka jidudu kuku miame ko sia nyala mienye jidudu kuku mi ame sio susumele alo susuam ha mi susuam jam susunami mi no tesesie la petolame ela ba iye manono se siela ena be nusi o katafon gbo donamila o pona me baba le miape agbezame novinye ela ba me pona be since I've been in this army of God or as a pastor the Lord never disappointed me one day j'allais si que me le meko cho gakemeke yo yom be manye gbeta polala mais donc, depuis que je suis dans son armée, il ne m'a jamais déçu un jour. C'est un Dieu fidèle. Nous te pas là, fais-moi oui. George n'y fais-moi oui. Et yo, yabe, et ya de kakoye, Jimmy Hosse. He is a faithful God. Faithful God, our Lord is. That is why we must believe in him alone. Hallelujah. Jijona mto, me dibe chimano no hanchom, be enya apetola. Amesi kenya apetola la, enya efagbe. Amen. Ne enya apetokwa, yego be enya gbo. Enya agbo pasi kokoema. No vilo loto. Maune no miagram da mikwa etota sisi mi khoenye be mi agbona amu kata be onetolo fe chime. Our job as a pastor or as people that God has called to preach to the whole world, our mission is that we may preach the repentance, only repentance.
That is the number one of the work that God has given to us. Nous pas ce que le VVB mi anyanyebe alors nous que doda système autonomie abe amedodo wine alors beta polo ni mi agbona mu kataba on troll au penchime. The work that we receive from God is to tell all mankind, everybody to repent. Nous sommes dans le service de Dieu. Et étant serviteurs de Dieu, étant les envoyés de Dieu, l'œuvre que Dieu nous a confiée en tant que pasteur aujourd'hui est probable. C'est-à-dire que Dieu nous a appelés pour annoncer la bonne nouvelle qui est basée sur la repentance, de dire à toutes ces créatures de se repentir pour venir au salut. Alléluia. Amen. Et y a olevé fiebe, maglona mi nyebe, jime toto beda si ye mi ho, be mi ade befana ame siame, rena jime toto, to kose de dekoume, to kose de dekoume, jime toto la, enye nusike peut miawo abe amene la jimoto tronye doda sisike ye miawo gban afi aten akere mau alo ato khomau pololo ke cholomi alo atemu akhomau pa manuveve shotonami fala benasunyasi. Alléluia. I said the repentance is the key or the way that we as a human being, we can receive the love of God and the grace of God through repentance, through faith alone. Alléluia. Je voudrais dire que le service pour lequel Dieu nous a envoyés dans le monde en tant que serviteurs est ceci, de prêcher à toute la créature. Nous savons que c'est Dieu qui nous a créés tous. Et c'est très évident que quand Dieu nous confie ce travail, nous devons le faire comme cela se doit. Ça veut dire que Dieu nous a appelés pour aller dans le monde, pour dire à tous de se repentir et venir à Dieu. Et cela doit se faire par la foi, uniquement par la foi. Amen. Uniquement par la foi. La repentance est nécessaire et c'est par la foi seulement que cela peut être une repentance correcte devant Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire? Yegomene. What is the meaning of this? Est-ce que gomenye be amena ko Christo Jésus peut de dosi wo de deko ji na agbepopo. Mane gbogbombe ji me totro pe gbe dasis ye mi ho. Alo ye me ho. Be ma de gbepa na amesiame. Hena nuka ji me totro tout c'est de commun.
Menye to miape agbagba dzedzeme o. Que bon to xɔse ɖeɖe me ko. Eye ame ɖe la te bia be nu ke nye xɔse comme pasteur ele gbɔgblɔm ma hã. Miese gɔme be xɔse gɔme le Hebritɔwo ƒe agbalẽ eta wɔɖeke kpukui gbãtɔ heyia. Ne mieyi ɖe afi ma la, miate ŋu asase gɔme geɖe. Be nu ka o. Be xɔse nye nu si ke mele kpekpe o. Gake kakaɖedzi le asiwo be enu ma li. Et pas si la sou ici, elle a sou dit. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, des choses qu'on croit qu'il existe et nous la possédons. C'est ça la foi. Elle a bien est-ce que Jésus-Christ va à Gbenigba Ejila? Me kpe olo ye ha me kpe o vo nyala blona mi be enya blona mi be leke no yi do ya ye ji na xɔse ye na be kpɔ agbe ye na be to si Kristo to amen me nenema ole eye tanovi me go be si agome nye be alléluia akpɔ atɔ jime to xɔse de be ko ye gome nye be na xɔ Kristo Yesu ƒe dededo si wòwɔ dede ko na agbekpɔkpɔ. Na xɔ Kristo ƒe dededo si ke wòwɔ dzi se dede ko hena agbekpɔkpɔ alo hena dedekpɔkpɔ. Alléluia. To believe in Jesus Christ alone. To believe in Jesus Christ's work or the job that he has done through the cross of Calvary, then you can be saved. Then you can get salvation. Amen. That is the way. Je dis le seul chemin de devenir enfant de Dieu ou de se repentir par la foi en Jésus est que tu dois croire en Jésus-Christ. Or, le travail que Jésus a déjà fait à la croix du Calvaire, tu dois croire en cela. Et afin que tu puisses recevoir le salut. Afin que tu puisses recevoir le salut, je peux dire. Alléluia. Non, il a le temps. Nemir nous les dors pas balé mais dors pas balé. Dors pas balé est à weton. Pour qui blatovoni pour les blatova si lesquels bon la mi baleko. Ah bien. Ohana les deux que bon la fima. Alléluia. Mille gogobe minya esia azo. Alléluia. Paul yi ebe nupopo oji blona o benade. Novinho midoto miase nyasiada. Yesu siatae ocho miape wacho miape nouveau akemi. Yesu siata ye wacho miape nouveau akemi. Eye Bible agba bena novio minya sia bena azo novio minya sia bena to Yesu alo to nenem siaji kenye Yesu Kristo la ogbo nouveau fe kekenya fiami to Kristo sia de kodila ogbo nouveau fe keke fenya fiami pour nous sio katame umatenu cho afiana amele o to mo se fe siaji o la que to Kristo de kati kose me de dekola afia cho la so la to afiano be e trozi amejoji
le xɔse si ke le asiwò ɖe Kristo ɖeka ƒe dɔ si ke wòwɔna xexea katã la nu. Amen. Praise the Lord, brothers and sisters. Mo ƒe enyanyui ke nye gbeƒã de nyanyui ke tio yɔ mi ɖo ma. Alléluia. Iye ta Bible dit be ame sia ame si xɔ edzi sena la woaɖe tso nu vɔ si me eye wòazu ame dzɔdzɔe. Ame sia ame si xɔ edzi sena la woaɖe tso nu vɔwo katã me eye wòazu ame dzɔdzɔe. Nu sia nye nu gã aɖe si Yudatɔwo ƒe sewo mate ŋu awɔ na ame aɖeke o. Amen. Mawu ƒe nyanyui ya, la bonne nouvelle. Good news. Yo tsɔ da si na me mi gblɔ na mi. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Therefore, hallelujah, my friends, I want you to know that through Jesus, the forgiveness of sins is proclaimed to you. It's only through Jesus Christ that's, hallelujah, the forgiveness of sins is proclaimed. Hallelujah. Praise the Lord. Through him, everyone who believes is set free from every sin. As a justification, you were not be able to obtain under the law of Moses. Praise the Lord. Novilo loto milenya sema. Mau subo mau nyanya de onyonto. Vo egbela nu sio le di yile hiamala. Et nabe amegedo chaka le enu majesita le nu gome masematata. Vo nenye be amegeto lobe yatema abobo edokri. Ne wa fia nyate fia la. Oh, nyakata mi akpode de la. Ela be egbela me sie me di be yakpode de. Vo ome sede de kpokpo agoma o. Jime o trona yo kwa dede. Allo? Novinho. E jime yo trona de. Yi ame kpona dede. Jime o trona de. Yo trona zi ame jochi. Eye ta e a edo fa gbale. Eta weto. Kukui black tovo asie kelia le bobedi. Ame siame. Si ko ejise amekadiso Christo dise ou a de cho un nouveau katame nouveau katasime. Oh hallelujah. Amesia mesi ko Christo dise la ou a de cho nouveau katasime. Hey eye wa onka wazu ame joje ne o de cho nouveau katapasime. Le esikene ko Kristo di setala atozi ame joje ame kokwe. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. That the Bible says that through him everyone who believes is set free from every sin as a justification. You will not be able to obtain under the law of Moses. Praise the Lord. Amen. Oh, no vi lo to milenya sema. Milenya nyesi sema. Ego bebe amesiame si kwajise. Bukui black of one yago mena no vi nyo mi do to mi asenya sia ni. Yesu si ataye ocho wa chomi apo nouveau akemi. Amesiame si ho ejise kola
wa de tso nouveau sime alebe wa we wa tozu amedzodzi enya le teƒe alo mele teƒe o ele teƒe mietɔ na zu na amedzodzi to Kristo dzi xɔse me ɖeɖe ko vɔ gbe la me geɖewo buna be ne tutu ame ƒu anyi gblo ne tutu ame ƒu anyi be wòle nuya deliverance wɔnɛ o nɔvinyewo eŋu ɖe ke ye bebletɔ sɔgbɔ abe leke Biblia gblɔe da ɖe ni be le eyiyi mamlɛwo me la ame geɖewo la va le yeƒe ŋkua dzi woanɔ Yesu Kristo yayɔm eza kple keli agbɔ be yewoe nye nukunuwɔlawo yewoe nye Kristo ŋutɔ hã yewoe nye ya kple keme eye womagblɔ dzimetɔtrɔ ƒe nya na amewo kura o vɔ dzimetɔtrɔ yi na be wotrɔ zi Kristo tɔ eye Kristo tɔ ye nye ame dzɔdzɔe elabe ame si ke xɔ trɔ dzime le xɔse de dɔ si ke Kristo wɔ na mi la dzi la eye etɔ zi ame dzɔdzɔe ke le Mawu me azɔ eye magawɔ nu vɔ ke o ame gblɔ nenema ame ɖewo mese ɖe egɔme o nenye wotsɔ nye nuvɔ yɔ kem woɖe nuvɔ ƒe atia kple kea ɖa le menye ɖe eye Yesu do ati ŋutɔŋutɔ ke nye agbeti ke nye dzɔdzɔnye ƒe ati le menye le mewo ɖe fi ka ye nuvɔ agatsɔ va tse ɖe atia ŋuti ke o enuvɔ tɔawo hoe ɖa kple ke esie nye eku ke wodo ɖe me o tso Adam ƒe game ke eye ku ma menye wo ŋutɔ edo ɖe ɖokui me tamatɔ de le ɖokui me kpɔ gbe ɖe o ke Kristo ɖeka ye do capacité alo possibility alo power ma eye va wɔe ne ye miawo le awɔ la mele vava ge o amen ne miawo le ma va o nɔvinye eye ta mi nu la se gɔme leke be Yesu ɖeka ye wɔ dɔ sia na mi eye Yesu ɖeka ye dzi miaxɔse Yesu ɖeka dzi ma eko miaxɔse ne miexɔ eya ma ɖeka dzi se ko la enu katã wole anɔ teƒe eye mianɔ ŋuti abe alɔdziwo ene mianɔ Kristo ŋuti abe alɔdziwo ene eye miatse ku miaƒe agbɔ magalu xe o eye wòanɔ ɖɔli fu na mi gbeawo tso gbe eye mianɔ kutsetse dzi le etse yi atse gbɔgbɔ ƒe kuwo ke nye miatɔ mi nye le Galate ƒe agbalẽ me nɔvi lɔlɔtɔwo medi be nya sia ne va gbɔ la na gbɔ dzi ɖe ŋuti na se nyuie togbɔ be me yi tsatsatsa hã la woya na gbɔ dzi ɖe ŋuti na se nyuie ne na tsɔ tɔ le me elabe ehiã na wo be na trɔ zi Mawu vi ehiã na wo be mia katã mianye etɔ ɖeka ƒe vi enɔ ɖeka ƒe vi akpa gbe si ke Aƒetɔ Yesu tsɔ va na mi wogayra ame ɖe gbe wogayra wo gbe nenye be se nya ya tsɔ de dɔ me Mawu le yɔ kaka le Kristo Yesu ƒe ŋkɔa dzi woyra mi lo eye zã ɖe ma nyanɔvia Yesu nyo woyra Mawu lolo avɔdziɖola ƒe gbe gase tso True Forgiveness Mission Australia nɔgbe do ɖe mia ta elabe Mawu ƒe dɔ le dzi yim eye wòayi dzi akeke ta le afi sia afi menya be mi le sem le Togonyigba dzi eye Ghanatɔwo hã le sem ame siwo se ƒe gbe le Benin hã le sem elabe gbe ya la medi be maganye nyui manya ŋɔŋlɔ manya nu sia nu le me elabe eye Mawu tsɔ nam ye Mawu tsɔ de nu nam togbɔ be mi srɔ̃ ame bubu tɔ hã mi do ne ya vivi vɔ mia ŋutɔ tɔ la dze be mi ameliore elabe Mawu la va bia mi tsɔ ɖo be gbe ke tsɔ de nu na mi ɖe nu ka mi tsɔ wɔ nu katã mi gblẽ ɖe o ame kewo va coloniser mi ame siwo va tsaka mi woatɔ ƒe gbe mi va le dodo eye woxɔ gbe miatɔ le mia nua mi do la kpɔ nyui ɖe bena miatɔ le miaƒe gbea ŋuti eye miatrɔ asi ɖe ŋuti eye wòayi ŋkɔ elabe edu sia du trɔ asi ɖe ƒe gbe ŋu bena yi ŋkɔ eya ta egbe ye ɖewohi nye kplo miava gblɔ mi do na English vi ɖe mi do na Germany vi ɖe mi do na French vi ɖe mi do na eya vi ɖe kple vi ɖe ne wometrɔ asi ɖe ŋutia ta meyɔ mi ma srɔ̃e o eya ta edze miawo hã miatrɔ asi ɖe miatɔ ŋuti elabe Mawu tsɔ de miawo hã me be wòanye egbe anɔ mia nu ne miatɔ ƒonuƒo ne mia nɔnɔewo miase me ta Mawu ne yɔ ɖe sia ta le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me ke miagblɔ be eyi zã ɖe ma miaganɔ godom esia yi Mawu le dɔ wɔm le miaƒe agbe me le Yesu ƒe ŋkɔ me amen.